Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura 57 okwirwa kw'abahikiriire omu kufa kwabo. Ohikiriire nahwerekyerra konka tahari orikukitaho omutima, abarikutiina Ruhanga nibaihwaho konka tahari orikukiteekateeka ngu nabaihirwe omu kabi, hatahire omu busingye, abagyendera omu kwihikirra bahumurra aha bitabo byabo. Eby'okutiisa barikuramya ebishushani. Konka imwe batabani b'omurogika zimwe, oruzaaro rw'omushambani na maraya nimwirraha. Ou muri kuganiiza nooha? Ou muri kushekyerra nimworekyeza orurimi nooha? Timuri abaana beebi, oruzaaro rw'obugobya, imwe abarikubugumwamu okwetenga muri omu myera n'ahansi ya buri kiti kibisi ekyetwa omurinzi, mukiitira abaana omu mpanga omu biharamanga by'amabaare. Omugabo gwanyu guri omu mabaare ag'omu Ruhanga garikuteerera, agwo nigwo mubagano gwanyu. Nigwo mwashikiire empongano zanyu ez'ebyokunywa mukagahongyera empongano z'esaano. Nimugira ngu ekiniga ekinyina ahabw'ebyo nikibaasa kwikiikana. Otiire ekitanda kyawe aha rushozi oruringwa kandi orutunguukire, kandi okwo niyo waagiire kutambira ebitambo. Otiire akamanyiso kawe enyuma y'orwigi n'ebiti by'omuryango ahakuba ojwariire busha ondiijo otariinye. Waatemba ekitanda kyawe wakihangusya waragaana nabo endagaano. Ko waareeba ekitanda kyabo wakikunda, waaza ow'omugabo yesiigire, oyongiire aha migaju yawe, watuma entuma zawe hare, wayemaramu ak'obuntu wahika okuzimu. Waruhibwa orugyendo ruhango konka tiwagira oti tikiine mugasho kureka waabona eky'okwongeramu amaani tiwagwa nshazi. Baitu sho wakwisize obwoba okatiina kikakureetera okubiiha otaanyijukye okanga kunyetaho nooha? Tiimazire omwanya muhango nyesiriize haza otantiine. Ndyagamba aha kwihikirra kwawe n'aha by'orikukora konka tibiine eki birikugasira. Guma otakye haza turebe ebishushani ebi washangurwize ku byakutambira. Omanye ko omuyaga gurikwija kubitwara n'omwisyo gukabituntumura, konka orikunyesigana warikubuura ensi akahungura orushozi rwangye orurikwera. Kandi kiryagambwa kiti, mutinde, mutinde, mushemeze, murimbure enkongi zoona omu mahanda gw'abantu bangye. Oku Ruhanga atuura n'abarikwetiisa akabahumuriza. Ahakuba oku nikwo w'ahaiguru kandi omukuru arikugamba, otuura ahatahwaho ow'izina rye ry'orikwera naagira ati, ntuura omu mwanya gw'ahaiguru kandi ogurikwera hamwe n'ow'omutima ogurikwetiisa kandi omucureezi, ngu mbone kuhimbuura emyoyo y'abacureezi n'emitima y'abarikwetiisa. Ahabw'okuba tinditonga n'ebiro byona kandi tindigumanye n'ekiniga. Ahakuba kunaakutwaza ntyo emyoyo n'emitima ei naahangire ekancwekyerera omu maisho. Ahabw'ekibi ky'okururuha kw'enkaguubwa kubi naamuteera naamwima amaisho nyine ekiniga konka yagumizamu kugaruka enyuma omuhanda ogw'omutima gwe gurikwenda. Ndeebire emicwe ye ndyamutambira mwebembere mugarure obuhuumure mpangye omu barikumwe yagira eminwa erikuhimbisa. Obusingye bube omu baahari n'abaahiihi, nanye ndyamutambira nikwo Mukama arikugamba. Konka ababi ni nk'enyanja erikwecunda ahakuba terikubaasa kucureera kureka amaizi gaayo giimukirize ebyondo n'oburofa. Aha mubi tihabaho obusingye nikwo Ruhanga wangye arikugamba.